political session ani anga voina hianin soidu kane chu nisom pasari thasom sang ni som ni le pali kar basa ni lai thotan nia kan por minister puef roding liana Assam Rifle 10 aizol daya dar ka ni chuang zet zot anlo dan boile ama in sitting daya te ngau pa daya te kolbem daya te anlo ti boi to chungcha nga hi tukin zinga hian soi ka duwa he hian ka ril ruwa luwa khop maya he mi chungchang kan han huwa kan thiat hian kan party apo ngai dan sang sang a om ti po kan thiani a mai ro chu MNF legislature party chuan ni som pariat thasom sang ni som ni le pali kha thil a thlen tu ka khan he kan ram laili lai tak aizol dai fema Assam Rifle 10 Mizoram minister Mizo tangwal ngat mai le hal a official kara om dang beta dar ka ni chuang zalo taka silai ne na anrik ra pa anti hi hriat thiam ahar kan ti thu le poi kan ti thu te kan dem tak je thu kan chua Mizoram sarkar hian hemi chungchanga hian atul anga kan minister thawang hawa mal tura kan ngen na kan chua ni tin chu tiang bokin Congress party in antia Congress legislator kan nei po in thuchwa asiama BJP party po in hemi chungchanga hian thuchwa nein Union Minister of State for Home nena hemi chungchanga anril runat thu an khenani engwangin nge opposition party ten hei heti taka ma kan lak ti hi worker sele mizomi puiten kan hriat du ka ringani pakharna chuan democracy kan nia democracy chu mi puite sarkar siam mi puite ta na nia mi puite kuthak na hi India ra mahin anlal berani voina hian Mizoram minister mi puiten du taka an thantlin Assam Rifle 2nd Battalion 10 an du na muna an ti dinga du anga an ti hian democracy pong sualna democracy ro puina ti nep tumna nia kan ngai ani apathina chuanin Mizonam musitna kan ngai hetiang ang hian Indian state dang khoyama Assam Rifle mo sipai te namo minister te andang boi ngai lo ti hi kan sia Mizoram chu ramral muang ber most peaceful state ani kan ti mek laya ram buai ang maya Armed Force Special Power Act man na ang maya sipai ten an du na muna check post an siam ngam hi kandem tak zeta chumi wang chuan kha thu chua kha kan siam ani adot le chuan MNF chu Mizoram tan Mizonam tan ding kan ne wangin kan Mizo pui Mizo minister le Mizoram zalona Mizonam zalona thil thena kha MNF legislature charchuan kan muthei lawa kandem le ti hi kan soinon le du ni chutianga MNF legislature party in thuchwa te kan nei pialama kan thuchwa copy po kha English version in kan da Union Home Minister kan MP Rajya Sabha kaltangin kan thelut bok ani hetiang tak hian kan la serious le ti kha ka soidua opposition party chang nilovin NGO sang te point kha incident kha andem thu an chua Mizoram zaomna Mizonam zaomna hum himna ta na tanrual na rem sang kan la kan rin laya voina kan thendan te kan kaldan hanen hian rilru an reni Assam Rifle hi kan hriat dan tu chuan border duty tur reserve police pakhat central tan ni Myanmar border te
dan lo ba lo ka na no mem dan lo thil sum do na akalem chu tiang ang chi ram him na tura ta na Myanmar border Burma border duty tour anni Assam Rifle te hian border ra chuan an du le checkpost siamin check ro se Mizoram lailia an du uddu na huna checkpost an siam hi an ti tur an nilawa an thu nei na pialama an se ni ti hi ka soi chiang duwa chu tiang ang an ti don ani chuan civil administrator te phalna mo Mizoram police te kai shoi na hnuai emo rin le check du an nei ni pon Mizoram police te kai khoyan hoi an ti nge nge tur ani vo in ni hena ngau padaya fe tur zong zong an check thak te po hi kan sarkari ain en non le atul ti hi ka soi duwa Assam Rifle ten anti lo tur tia voini ngam pataka Mizorama ma an la hi athin rim kha ka nam agan nam hatang nei da thabatling ani chuti la jan voina kan sarkari tu tengen ni ti hi atop lama ka soi du ni kan minister hi avakhong ai thak em puev roding lian hi voina hin ama hin atuar tlok kok ringot mai ni Mizoram minister ania har sana atori Mizoram in kan torani Mizoram assembly kan member pui tor ania kan tor pui ni khonge sarkar hi om katini voina Assam Rifle in andu tokin anin soifia English version le Mizo version in antia Mizo mi pui tam takte kan thedwal duala Assam Rifle kan thiam lek leka national media in Assam Rifle lam point te an puang choi choi towa voina Mizoram sarkar engati e voin thena thuchua pakhat ma al siam lova kan minister thawang hauna mo kan ram kan nam thawang haudai he sarkar yan chong kam khatma al chualo al sak chualo ti hi ka zot duni voina nam isu lian takani chuwang chuanin Mizoram zaomna Mizo nam zaomna vong him turian he sarkar hi kan ring zui ngam zel do nim ti hi karil ruwa alian le mai adol le kan soi le du chu eng wangin nge Mizoram sarkar hian kan minister thawa hawa atong ngam lo lau avanga om ve Mizoram minister som pani chau kan ne ya democracy mi pui tak manga than lal som le pani chau kan nei zega pakhatin har sanalian ator lion eng wange Mizoram sarkar chief minister mo home minister mo hi anchong ngam lo he ka zo tani nam rilu pu te kan rilu na party thin lung kan da thaveka nam angin na kan tia rem le muana kan von nun le Armed Force Special Power Act manga sang kha ko samruk paruk nulama hun rei takina ram buai min sim area ral muan na kan nei to kan lom te lul ne sipai ten anduang anga an chet na hel eng wange kan chief minister te kan home minister te ngoi an chu tlat ti ka zot le du ani kan chief minister hian lau awanga om ve America rama azuk kala kan chen om Myanmar Burma ram helte a hauzi azuk soya long tai thingin ron lak mai te lawa Assam Rifle hi a lau le mi eng wange chief minister hian adi tur ne ka hria ta chu kha thil athen khan Mizoram Assam Rifle lalber hi arangin ako phut turani chumin huwa home minister Indian home minister ne na alung oilo thupo nasatakin athen turania achulang zerin Assam Rifle ta chunga hian Mizoram sarkar kan thin rim na kan lan tir tu ani don lomi a cabinet colleague amizo pui a sarkar atho pui ngein har sana ato laya chief minister angoi thei tathi eng wangen yang engvaine kan home minister hi angoi tatle home minister chon Mizoram ven himna law and order aken turani laya
Assam Rifle in du na mana check post an siam la yan Home Minister ngeng hi chun lo mi ti ka zo du ni voinia hian kan ram kan nam adam lo chan tu amamoa mizo mi puiten sarkar na kan pek mek voina ZPM kai hruai hian an hum an lo zo lo kan ti ani ani le engwang ZPM party angoi political party sang sangin thu kan soya thawang kan howa NGO te pun thawang anon haulain ZPM party minister omna nge a party hi an langoi tlat niamole voin nilininga akal thengin an thalai ten thuchwa engemo sir hedewa an CMT ba chu party pu hi langoi tlat mai hi ril ru ati boyani ani lo bin ngai tua tir tu lo politics thil he nam isu kalayan mengai tua tir engwangin ne he sarkar ken tu party hiangoi tun haya engamori va ta taril ru lo lian ne mole helaya Assam Rifle rama Christian biak in hun tu party in office tan an ita Assam Rifle ten beton meg ni oma tu pa ina mo asoi thuli thei tur ka ngai lo te kha ka thin lunga hian tak emi chu o ka ti Assam Rifle ta chai thin rima Assam Rifle ten enga mo an soi lau party kan om mi ti ka zo na ni nam anga boina hian in chan na tu lai le sarkar anga kan dik na kan thunei na hum him angai la ya ZPM party ZPM kai khoi sarkar ango hian thang thar te thin lungwa tinati ka soinon du he nam changam lo ta hian pon fen tak an zo lo mo te ka soi du ni chu wang chuan voina sarkar ka ngen non le on du ni kan minister hi Mizoram sarkar minister ani mizo tang valani adik na achan vo hum hal turian kan sarkar hi tlai view to ma se lo pen chlo ro se opposition party a maira kan ram kan nam kan sa khuwa a him na tura an thokani phachuan kan lo tan puyang an ni lo voine hian kan sarkar hi angoi ta hetiang zela omani chuan he isu mang hian na sa takin ma kan na chunzum ve thon ti ka soinon duni ngai to na pakhat min nei tir le aom voinia kan chief minister le home minister angoi kan ti pelama a minister pui dang zong pakwa ta poi an langoi chap he thila hian MLA dang som le panga ta poi an langoi chap the me angin party dang zok ta hian politics la he theli kan la reng lo democracy tun din ni ro se mi pui than lal te zom na von him hi trul kan ti mizo nam dik na chan vo hum hal kan du sarkar pui po kan du kan ti vo in theng hian umar wa kolik te hian khoi platform ma an kolik thawang hau nei an la chak chwak lo hi amak ani amak tak zet ani hei hian ZPM chung kwa a hai langem o thokhat la ya social media ti sang ha ZPM ministry sing soi tur om boruak oma hian minister tu mo che chedeu anom hian kutlo begalo lim anom miniang lam in pona ome miniang ngai tua lo tur min ngai tua tir sarkar ngoi rei lu tuk hian voine hian ril ru hisel tak nen kan democracy tung ding turte kan nam zaom na vong him turte state sarkar thunei na vong him tura sarkar an puituak ngai tura kan sen zong kan morala thil tha kan ngai tura zong hi voine nom ne anga he sarkar hian min chua sak don ya ka hian awangin poi ka tia chuwang chong kan chief minister amo
kan home minister te hian tlai don ma se he ram he ham zom na turatang democracy lungphum nging me tung ding le tur hian lo pen chuak turin thilung takin ka som ani e ka lo me